با یک درود سرشار از مهر و محبت قبای صمیمیت میپوشانیم شنوندگان عزیز و راهی قلب شما میسازیم و ضمناً یادآور میشویم که برنامه ستاره فردا است و گونه مستقیم مهمانی کاشانه هایتان از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. بله سامعین ارجمند و ما در نشر امروزه برنامه هم راجع به هنر و پیکار و کارنامه های یک هنرمندی جوان و صاحب استعداد کشور سخن خواهیم گفت و واقعا معرفی خواهیم کرد ستاره فردای نوبتی رو. بله خوب شنوندگان عزیز، ستاره امروزی برنامه ما نیخترش گلجمال الهامی هستند، هنرمند انسامبل دولتی شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که حضور شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد، سلامت باشید. تشکر، سربلند باشد. خب میخواستیم آغاز کنیم از چی؟ از آن که قدم های نخستین خود را به جاده همین صنعت به هنر و پیوستگی شما را با همین اسبابی که در دستور قانون میگفتید اینجا، چون برای بسیاری ها جالب است که چگونه آغاز شد این مسیر و این راه. اولا سلام و درود عرض میکنم به شنوندگان رادیو تاجیکستان، مخصوصا برنامه ستاره فردا. راستی من از خردی به صنعت بسیار شوق و میل داشتم. در خردی من همچون دخترک دوتار نواز بودم. با گذشت زمان در مکتب صنعتی شهر بوستان به نام شادما علیفی ولایتی سوخت تحصیل کرده هستم که در آنجا استادی من در ساز دوتار انور جان نورمتوف بودن که از همین فرصت استفاده برده با آن کس تشکری زیاد میگویم. بعد راستی با خواهش بابایم با گذشت زمان وقتی که من به کالج صنعتی شهر خوجام به نام صادرخان حافظ داخل شدم، بابایم بسیار میخواستن که من همچون یک دختری که قانون نواز باشم. اصلا اون خودم تصورات نداشتم در این سازی موسیقی را. هر باری که با خانه می آمدم بابایم ای دخترم همین تو قانون نواز میگفتن. راستی خواهشان کس را رد نکردم. از دویم کرسی به سازی قانون گذشتم و همینطور مهر خودم نیز به این سازی موسیقی بسیار هم دوچار گردید. بسیار هم دوست داشتم و از در این ساز نیز بسیار مخلصان خود را پیدا نمودم که من از این خیلی هم شاد هستم. بله خیلی خوب است، تشکر زیاد. و گلجمال در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستند. من با اطمینان کامل گفتم میتونم که هر نفر از شنونده‌های ما که شبکه‌های اجتماعی رو استفاده میبرند یقینا گلجمال رو در این فضا حتما میدونند و میشناسند. و گلجمال پیوستگی شما رو با شادروان دمیربک کلیموف میخوایم بفهمیم. چی رابطه بین شما بود؟ مثلا گفتید که دو مکتبی رو مثلا نامبر کردید که یقینا کار و پیکار دمیربک کلیموف در هر دو این مکتب تا جای شما نگفتید. شاید بعداً با ایشان شناس شدید، شاید بعداً استادی شما شدند. چگونه بود؟ تشکر. راستی من از خردی به ستاره استراده تاجیک شادروان دمیربک کلیموف بسیار هم مخلص سرودهایشان بودم. چی خیلی گویم به گفتی گپ ها که مخلص اشدی. بله. بعد راستی گپ تا داخل شدنم به کالج صنعت با اون کس شناس نبودم، فقط به طرز تلویزیون و رادیو مثلا سرودهایشان و نواراشان رو تماشا میکردیم. بعد بسیار سرودهای اون کس رو من در صفحه اجتماعی چی گویم تقلید کردگی هستم و همین گونه شناس شدگی می باشیم. بعد در وقتی که من در دانشجوی کالج صنعت بودم در یک چاره‌بینی مابین کالج ها گویم کوین گذرانیده میشد. در آنجا من همچون دمیربک کلیموف سرودی اون کس رو تقلید کرده میشم و با اون کس این تقلیدی من بسیار هم پسند آمده بود و من از این هم خیلی هم شاد بودم. از این هم نوارای زیاد کردم. همینطور گویم در شهر خوجان در مابین دوستانم همکسبا همچون لقبی من گویم اگر دمیربک گفته فریاد میکردن و کسی نباید دمیربک گفته شوخی میکردن. با همینطور چی گویم شادروان اکای دمیربک هم
бисёр ба ман меҳри ҳамчун хоҳарӣ бастанд ва мо ҳаминтар бисёр ҳамчун бародар бо хоҳар шиноси наздик шудем ва ҳама маро ҳамчун хоҳараш ҳамчун шогирдаш бисёр мешинохтанд. Бисёр асосан ки бисёр сурдошонро бисёр ҳам чӣ гӯем ба тарзи реклама гӯем мекардам. Ҳаминтар ҳама мана медонист ки ман ҳамин мухлиси ашадии Дамирбекай. Берун мегаштем Дамирбек ин саволе ки шумо додед то ҳозира бисёри нафарон ин саволро ба ман медиҳанд, то ҳамин дамам медиҳанд. Чанд соли гузашт ростӣ ҳамин тавр ҳамчун шогирди Дамирбек Олимов будам. Бисёр стили он касро гӯем дӯст медоштам, бисёр сабкашонро бале ва дар оянда ҳамкориҳои зиёд доштем, аммо тақдир насиб накард. Ростӣ ҳозир чихе ки ман бисёр ҳам меҳри худ ҳамчун бародарӣ низ ба он кас пайвастагӣ дорам. бисёртар оҳангҳои он касро дар сози қонам навохта истодам ки намехоҳам ки сурудҳои он кас фаромӯш шаванд. Ва албатта аз марги он нафар мо хеле андӯҳгӣ мебошем. Бигзор рӯҳашон шод бошад. Ташаккур. Бале, ва бояд он асаре ки воқеан хусусияти мондагорӣ дорад ҳифз карда шавад аз ҷониби як ҳунарманди дигар. Аз ҳама муҳим он аст ки як мондагорӣ, як пайвастагие бошад дар байни сурудҳо ва ҳамчунин дар байни дилҳои мо. шунавандагони азиз, чун аз пайвандӣ гуфтаем, барномаи мо низ мустақим аст. Шумо ҳам метавонед тариқи рақамҳои 2276020 бо мо тамос гиред ва ҳар суоле ки дар зеҳнатон ҳаст ва ҳар хоҳише ки доред аз мо ва меҳмони барномаи мо карда бошед. бале, хуб, сипос. дар ин ҷо Гулҷамол пештар ҳам қайд карданд ки ман барои зиндаву ҷовид мондани сурудҳои шодравон, бале, номиешон ва ҳатто сурудҳоиешон хеле кӯшиш мекунам ки оҳангҳои баъзи сурудҳоша бинавозам. ва ҳозир мо аз коргардони барнома хоҳиш мекунем ки як ҳамон ба қавле оҳанги минусаро пахш кунанд аз Дамирбек Олимов. вале қабл аз ҳама як тамос дорем. тамосро қабул мекунем ва баъдан шурӯъ мекунем. алло, ассалому алайкум. ассалому алайкум. ба кормандони радиои Тоҷикистон аҳсану сипосу дуруди беандоза ба шумоён, баракати кор, даромади бисёр. ташаккури зиёд. сипос. ҳофизаи хушсадоро ба студияи зебои радиои Тоҷикистон хуш омадед. Нуритида Тоҷ бар сар. ташаккур. ин кас навозанда аст. Масурҷон Ғаниев аз вилояти Соғд нобино ҳастам, аз шаҳри Конибодом. ташаккури зиёд. илоҳи мартабашон баланд шавад. бо кадом боягон шоирон ҳамкорӣ мекунам. мана чӣ тавре ки ман пай бурдам, ба фикрам аз жанри шашмаком ҳам воқиф ҳастанд. агар имконияташон бошанд, илтимос 4 мисра аз жанри шашмаком замзама кунанд, дар бораи хотираташон каме нақл кунанд. ба шумо баракати кор, даромади бисёр. аҳсан, сипос. таби хуш, рӯзи хуш, кори хуш ба кормандони радиои Тоҷикистон. ҳамчунин шунавандаи азиз, саломат бошедтон. ташаккури зиёд. ва сомини арҷманд, мо роҷеъ ба истеъдоди навозандагии Гулҷамол Илҳомӣ имрӯз бештар сухан хоҳем гуфт. гарчанде ки Гулҷамол Илҳомӣ қобилияти сароидан ҳам доранд ва инро боз мегӯем ки нафароне ҳатман пай хоҳанд бурд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мешиносанду пайгирӣ мекунанд. ва хуб мешуд ки ана ҳамон навое ки қаблан дар роҷаи он сухан гуфтем пешниҳод мешуд, манзури шунаванда мегашт ва ин гуна фикр мекунам хубтар ошно мешуданд бо маҳорату истеъдоди меҳмону ва ҳамчунин ситораи фардои барномаи мо. бале, хуб, таваҷҷӯҳ кунед, идома медиҳем ҳатман.
ба қаҳрамони имрӯзаи мо ҳазорон аҳсану офарин хонд, чун воқеан бо ин наво тавонистанд ки ан ҳамин як нидо кунанд ба тамоми шунавандагону ба тамоми мардуми кулли тоҷикистони азиз ки бархезед, бихонеду бирақсед ва шод бошеду лаҳзаи барои ҳам ханда кунед. Сипос ба шумо. бале ва иҷрои Гулҷамол Илҳомиро ҳар касе ки дида бошаду аз наздик мушоҳида карда бошад хуб воқеан мефаҳмад ки чӣ гуна як шӯру як шавқу як энержии хеле баланд доранд Гулҷамол Илҳомӣ. баробари навохтан рақс ҳам мекунанд ҳамзамон. хуб мешуд шунавандагон инро воқеан медиданд, вале ман фикр мекунам ки чун мо аллакай исми меҳмони барномаро инҷо ёдовар шудем, хелеҳо дар шабакаҳои телевизионӣ аллакай дидаанд ки чӣ гуна бо як маҳорати баланд ҳам менавозанд ва ҳам мерақсанд. бале хуб мо пештар гуфтем ки Гулҷамол барои мо қисмате аз оҳанги Дамирбек Олимовро пешкаш хоҳанд кард, вале дар инҷо каме сӯи тафоҳум пеш омад, вале боке нест. мо ҳатман ду яъне ҳамон ба қавли минуса интихоб карда будем, якеаш рафт ва дигареш ҳатман хоҳад рафт дар миёнаи суҳбат ва Гулҷамол аз болои ҳамон минусаи мо яке аз оҳангҳои яъне меҳмони яъне чӣ гуна ки гуфтем устоди хешро хоҳанд барои мо иҷро кард. бале хуб дар ин ҷо мо аз ҳамон дафтари хотираҳое ки аз дарсомӯзиву аз хотираҳое ки бо устодашон доштанд дар ин ҷо ёдовар шудем ва каме аз фаъолияти имрӯзаатон қисса кунед. дар ансамбли давлатии Шашмақом ба ин ҷо ба ин даргоҳ омаданатон ва ҳамчунин аз фаъолиятатон бо пешниҳоди ки шумо яъне ки қадам гузоштед ба ин ансамбл ва аз кор фаъолияти худ бо ан ҳамон ҳамкасбону устодон каме қисса кунед. бале ташаккури зиёд. рости ҳоло чӣ хеле ки гуфтед, ҳоло корманди кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳунарманди мутриб дар сози қонун дар ансамбли давлати Шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов бо роҳбарии ҳунарманди халқии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон устод Фурқат Саидзода кор ва фаъолият бурда истодам ва аз ин ман хеле шод ҳастам ки барои он ки дар паҳлӯи устодони бузург барои ман эҷод кардан ва бисёр ҳам кор кардан як шараф мебошад. ба ин ансамбл омадани ман низ бо дастгирии устод Фурқат Саидзода мебошад ки рости дар вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд бо устод вохӯрда будем ва устод низ гуфтанд, ман ки устодро гуфтам мехоҳам дар ансамбли шумо фаъолият барам. хурсандона устод албатта хоҳишимонро рад накардам ва гуфтам албатта туро ба ансамбли худ ба кор мегирам, чаро не гуфта аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ба Душанбеи зебо пойтахти азизамон омадем барои боз ҳам мукаммалтар ва сайқал додани маҳорати худ ва аз ин ман хеле шод ҳастам ки ба пойтахти азизамон ҳоло кор ва фаъолияти худро давом дода истодам ва ҳамчун донишҷӯи ғоибонаи консерваторияи миллӣ ба номи Талабхоҷа Сатторофи шаҳри Душанбе мебошам ки ҳоло дар курси дуюм хонда истодам. албатта дар оянда нақшаҳои мо хеле ҳам зиёд ҳастанд. мехоҳем ҳамчун ман дар сараввал мехоҳам ҳамчун як навозанда дар сози қонун ҳамчун муаррифгари халқу ватани азизамон бошам. мехоҳам дар давлатҳои ҳамсоя ҳамчун намоянда аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳунари худро пешкаш намоям ва албатта мехоҳам ки сари мо ва сари давлати азизамон ҳамеша боло ва парашон бошад. албатта мо ҳам ба ҳамин орзуҳои ширини шумо ва умедҳои накӯятон як орзуи дигар ва таманнои дигар зам мекунем ки бигузор ҳамеша муваффақ бошед, ҳамеша комгор бошед ва аминем ки ба азму ҳадафҳои неке ки дар пеш доред ҳатман мерасед. бале хуб Гулҷамол, дар ин ҷо гап дар бораи муаррифии кишвару гап дар бораи сайқал додани истеъдод рафту гап дар бораи робитаҳо бо ҳамсоя кишварҳо. хуб фикр мекунам шояд моҳи чанд ё ҳафтаи чанд дар Ӯзбекистон бо як ҳайати эҷодӣ, бо як гурӯҳи эҷодӣ мусиқачиён шумо як шояд оҳанги дастаҷамонае
روی کار آورده بودید. خب این رو در شبکه‌های اجتماعی کوتاه ما می‌دیدیم. خب درباره این کمی بگید که چگونه برنامه و چگونه لایحه بود؟ چگونه سفر؟ بله. یعنی به هنرمند ازبکستان در نظر دارید. تشکر زیاد با سوال. راستی با هنرمند خلقی ازبکستان یکی از استادان بزرگ ازبکستان استاد عبدالحاشم اسماعیلوف که در شهر دوشنبه با بهانه یکی از کنسرت هایی که شام دوستی گویم از آنجا با استاد بسیار شناس شدیم و با استاد همچون خواستیم یک همکاری کنیم و از این من خیلی شاد هستم که استاد ما رو دستگیری کردم و برای من نیز با اون نفر یعنی دویت گویم نواختم بسیار هم خوشبختی می باشد که با خیلی استادانی بزرگ در همکاری کردن در یک صحنه بسیار شرف می باشد و ما در یکی از چهاربینی‌های دولتی ما در گویم روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان در تئاتر بزرگ اپرا بالت که ما همچون نماینده از تاجیکستان با استاد هنری خود را پیشکش خلق نمودیم. بسیار هم من فکر میکنم این نمایش در سطح بلند گذشت. بله واقعا. و باز هم من خواستم که برای همچون یک باز هم مکملتر دادن یعنی چخیلی که حاضره میگویم رکلامای خود با استاد یک خلاصه کردیم که نوار خود را همچون یک ثبت زمانوی کنیم و بگذار در همه جا یعنی پخش گردد و باز هم همکاری ما از این هم بیشتر هست و بگذار خلق مخلصان ما از این چیز یعنی آگاه باشند. بله بهره‌ور گردن از هنر شما و همون فراغت بردارند از آن لذتی که از آهنگ و نواهای شما میگیرند. خب خیلی مهارت بلند دارید واقعا ما کف میکنیم و به این قائل هم هستیم. نخواستید که این رو ما چون میدونیم شما الکی بیرون از کشور معرف شده اید ولی در داخل کشور آزمون‌های جمهوریوی نیز هستند. کمی از همین قصه کنید که بار اشتراک کردید چون از این ما آگاه نیستیم و یا عزم اشتراک کردن دارید؟ تشکر. راستی در دورای مکتب خونیمون در بسیار آزمون‌های ولایتی اشتراک کرده هستم از جمله بسیار اندلب مثلا در ولایت بود آزمون‌های نوازنده بهترین بود که در اونجا هم بسیار اشتراک کرده هستم و یکی از حاضر اعظم آزمون بسیار هم معروفی ما که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور ما محترم جناب عالی امام علی رحمان پیشکش از بسیار هم این آزمون باور کنید بسیار هم برای هر یک هنرمند بسیار هم فایده خوب آورد. باز هم در هنرمندان وقتی که یکدیگر رو هنری دیگر کس رو میبرند از بالای خود بسیارتر هم کار کردنش میبیاد برای اینکه یک کسی از خود بهتر و خوبتر رو وقتی که او میبیند او میخواد که از او هم باز هم خوبتر شد برای همین بسیارتر رو مشق میگیره. بله وقتی که یک هنرمند دیگر کس رو نمیبیند برای وای از خودش یگان کس دیگر زور نیست گویه مثلا. خوشبختانه من نیز در این آزمون سال 2021 اشتراک کرده هستم و خوشبختانه لауریت این آزمون می باشم. حالا البته در پیش باز نقشه‌های زیاد داریم. البته اما 3 سال هم گذشت. حالا باز همچنان بگذار اکن نوبت به دیگر جوانان باشد. بله بهتره. من با هر یک اشتراکچی این آزمون با هر یک هنرمندا همکسبانمون فقط چی گویم در دستگیری هستیم بگذار همه جاهای نصیب نمایان نصیبشان گردد. بله تشکر. خب گل جمال در بین شبکه‌های اجتماعی و در بین موسیقیچیان کشور شک و شبهه‌ای نیست اگر از نگاه مخلصان از نگاه تماشاچیان و هواداران ما بها بدهیم میگویند که بهترین ساکسافون نواز سفرعلی جلیلوف بهترین گیتار نواز بختیار مثلا اقساقالوف و در بین همه اونها مثلا میگویند که بهترین قانون نواز گلجمال الهامی است. خب در این باره چی نظر دارید و از همتایان خود که ها رو میدونید و هنر ایشان رو چگونه بها میدهید و هنر خود رو چگونه قبول دارید و میپذیرید؟ تشکر. راستی در اون گیریم هنرمندی بد نیست. همه هنرمندان خوب هستند. ما همکسبای خود رو بسیار هم دوست می‌داریم، حرمت می‌کنیم. مثلا
махсусан ман гӯям ба ягон кас рақобатӣ надорам рости гап барои чи ман аз худам беҳтарро бинам хубтарро бинам ман рости ҳавас мекунам ки ба гуфти ҳамун хуҷайнаки қандаша занад мегӯем масалан рости ман ба ягон кас рақобатӣ надорам барои он ки ман ин фикри шахсии ман мебошад ки ҳар як ҳунарманд ба худ хос мухлис дораду ба худ хос як назар дорад масалан шумо ҳазор беҳтар бошеду ҳазор бадтар бошеда масалан ҳар як кас барои худ мухлис дорад бале саб масалан ман ба дигар қонуннавозон ягон хел рақобатӣ надорам ман устодои худро дар ин соз ҳамкасбои худро дар ин соз бисёр ҳам ҳурмат мекунам ва рости ман намегӯям ки ман ҳоло беҳтарин ҳастам вале ман бисёрам шод ҳастам ки ман каме бошадам дар дили ҳамин мухлисонамон дар дили халқи азизамон ҷойгир шудагӣ ҳастам аз инам ман хеле хушбахтон худро хушбахт ҳис мекунам ва чӣ гӯям ба ин саволтон рости ман ба ягон кас рақобатӣ надорам ва хеле ки гуфтед Сафаралӣ Ҷалолов Бахтиёр Аксакалов ҳам бисёр ҳам ҳунармандои маҳбуби дилҳо мебошанд ва дигар гитарнавозон низ дигар саксофоннавозон низ ба худ як мухлис доранд дар доираи худ бале мухлисон доранд албатта ҳамин гуна ҳам ҳаст чун бинед агар ба гулзори 100 нафар ворид шаванд ҳар кадом як гулеро интихоб намекунад ҳар кадом як гули писандида дорад ки онро меравад аз ҷояш бармекунад ё ноканда бӯй мекунад ва ҳамин ҳам ҳаст ки ҳар ҳунарманд ба худ мухлиси хос дорад ҳар кас ба худ пайрав дорад ва хуб мешавад ки дар ана ҳамин авҷи суҳбатҳо дар ин гармии суҳбатҳо оҳанги дигареро аз қаҳрамони барномаи худ аз меҳмони имрӯза Гулҷамол Илҳомӣ шунавем ва ба шунавандае ки тоза пайваст шуданд бори дигар маҳорати ин касро ва маҳорати ин меҳмонро муаррифӣ сохта бошед.
چه بناز تو از آن راه دراز آمده ای تو از آن راه دراز آه چه بناز آمده ای. فکر میکنم بعد از شنیدن این آهنگ هر کسی که متن آن را میدونست که هرچند از آن همین طرز اجرایش قانون نوازی گلجمال الهامی الکی متنهای آن یک یک به ذهن آدم خود میآید چون واقعا زیبا و آن همون پر از معنا نواختند و توانستند که اصالت این متن و این آهنگ را اجرا کنند. فکر میکنم زیادی ها سرایندگی هم کردن نزد خود برابر این. بله. و سامعین ارجمند 22760 تلفن ها در استودیو فعال هستند. هر خواهش و هر درخواستی که یا سوالی که از گلجمال الهامی دارید این رام را و فکرم هر کدام شنونده های ما یقینا خوب میدونند، خوب میتوانند بپرسند، درخواست بکنند و با ما هم صحبت بکنند. و باید قید کنم که در برنامه امروز با شما هستیم من محمد معروف زاده، همکارم مطرب خوشوقت با کارگردانی جانبک ایدیبک از اداره موسیقی. بله. خب در اینجا باز یک سوال دیگر ذهنی ما رو درگیر کرده است که چون مهمان برنامه قهرمان امروزه و ستاره امروز برنامه ما در اینجا قید کردن که قبلا من دخترک دوتار نواز بودم. میخواستم دانم که بعد از آن که به دست اسباب موسیقی قانون را گرفتند و همچون خود را مطرب و موسیقی یعنی که نوازنده همین اسباب موسیقی قانون معرفی کردند، تقدیر و نصیب دوتاری در دست بوده چی شد؟ به دست میگیرید می نوازه؟ بله البته تشکر زیاد. راستی بسیار هم سوالی خوب شد. راستی با گذاشتن ساز قانون نه اونقدر حاضر وقتا می نوازم، ولی همون چی گویم و خود گرفتگیم یاد گرفتگیم گویم یا آموختگیم لازم می شود. حالا از نرفته از من. بله. مثلا هر وقتی که من دوتا رو به دست میگیرم همون چیزی که در من از همون وقت گرفته بودم با خود همون چیز هست. بله. مثلا فراموش نشده است. لیکن راستی حاضر وقتا من اصلا وقتی خود رو بسیارتر به ساز قانونم صرف مینمایم که نه اونقدر هم وقتی زیاد داریم برای مشق کنید، برای تمرین کنیم، برای همین هر یک وقتی که یافتم اصلا مهری خود رو وقتی خود رو به این ساز موسیقی صرف مینمایم. لیکن ساز دوتار هیچگاه نه از قلبمون نه از دستمون نرفته است و نمیرود، برای آنکه همچون ما کارمند انسامبل دولتی شش مقام از آهنگ‌های کلاسیکی شش مقام که از بسیارتر در ساز دوتار و تنبور اجرا کرده و نواخته میشود، ما از این چیز بسیار هم لذت میبریم و هیچگاه این سازهای موسیقی را فراموش نمیکنیم. بله همین گونه هم باید باشد و واقعا میگویند که برای معین کردنی که کودک به چی شوق دارد و چی استعدادی در ذات او نهفته است، میگویند از هر یک ساحه یک همون اشیای به نزد او گذاشتن لازم. خواه اگر او معلم شدن خواهد یک کتاب نزدش گذار، اگر سراینده شدن خواهد یک مثلا همین میکروفون ها رو در نزدش گذار و اگر نوازنده شدن خواهد اسباب‌های موسیقی را به گونه بازیچه ها هستند و هر چیزی که او انتخاب کرد او به همان چیز شوق دارد، میل دارد و هیچگاه از یاد او این چیز نمی رود و بگذار خاطره ها و آن همان از برکرده هایی که در دوران نورسی و کودکی یعنی که به دست انسان میآیند بگذار همیشه در دل و در پرده خیال او باقی مانند، چون در آینده هم شاید در یگان مسیر کمک کنند و دست او را در یگان جاده زندگی هم بگیرند. بله واقعا. خب شنوندگان گرامی ما وقت هم چندان زیاد نداریم و مهمان برنامه خود را هم کوشش میکنیم که خسته نکنیم. و همچنین شما رو هم امیدوارم که خسته نشدند چون هم صحبت های جالب کرده ایستادند با ما مهمان برنامه و هم نوازش خوب برای ما اجرا کردند و من میخوام بفهمم که گلجمال الهامی تاجیکستانی ما رو با همین اسباب با همین هنر باز در کدام کشورها و بین کدام ملت‌ها معرفی کردند؟ راستی من باز بسیارتر با فدراسیون روسیه از شهر مسکو بسیار سفر کردگی می باشم و در آنجا ممکن شما دیدگی هستید که بسیار نوارای من نیز در شهر مسکو ثبت کرده شده است، ولی من آهنگای همون دولت رو نیز نواختم و آهنگای خلقی خود رو نیز نواختم. در شهر مسکو نیز در چی گویم در
консертҳои дӯстӣ масалан Русия ва Тоҷикистон дар як чорабинои хурдакаке ки дар он давлат аз ҷониби Тоҷикистон гузаронда мешавад, дар он маҳфилҳо низ иштирок кардагӣ ҳастам ва чанд аз ҳамон Русия низ ифтихорнома гӯем аз сипосномаҳоям дорем ки аз ҳамон давлат баромад карда ҳастем. вале чӣ хеле ки гуфтем нақшаҳо зиёд ҳастанд, ҳоли ба гуфти гапҳо кора нав сар кардем, вале нақшаҳо зиёд ҳастанд, ҳоло сафарҳо дар пеш ҳастанд, ҳоло мо бояд ҳам бисёртар меҳнат кардан мо лозим аст. ин муаррифкарии миллату муаррифкарии халқро ҳам хел муаррифӣ кунед ки дар хотири халқ, дар хотири дигар кишвари мардум абадӣ монад. барои ҳамин ҳоло ба ҷавонони Тоҷикистон бисёр шароитҳои хуб аз ҷониби кишварамон, аз ҷониби муҳтарам ҷаноби олӣ чӣ гӯем муҳайё карда шудааст ва аз ин фурсатҳо бояд истифода барем ва бояд ба халқу ватан бо сари баланд صادقانه خدمت نماییم. واقعا ما هم به همین اندیشه های سبز شما هم فکر هستیم بگذار همین گونه باشد. از هر لحظه زندگی باید درست استفاده بریم. سامیان عزتمند و هر آن کس که گوش به حرف اینی که دل دارند گوش به حرف های سازنده میدهند، خب با سخن یک نفر میتواند سخنور باشد و با سخن معرفی کند کشور را، نفر دیگر میتواند که شاعر یا نویسنده باشد که با همون اثرهایش با شعرها و چکامه‌هایش معرفی کند و هنرمندان واقعا با موسیقی و با سرود و ترانه ها معرفی میکنند که میگویند موسیقی خود زبان ندارد، چون اگر در تمام دنیا موسیقی را گوش کنیم ما نفهمیم که زبانی او با کدام زبانی هم نباشد، ولی بر روح و روان ما یک تاثیر عمیق میگذارد. این هم از بزرگی و از همون معجزه های صنعتی سرود موسیقی است فکر میکنم. بله خوب، سامعین ارجمند ادامه دارد برنامه ساعتی فرا، شاید 10 دقیقه ستاره فردا. بله خیلی پوزش میپرسم و شاید 10 دقیقه اگر ما امکان داشته باشیم که برنامه رو یعنی ادامه بدیم و اگر درخواست و پرسش داشته باشید میتونید طریق تلفن های 2760 و 2760 تماس بگیرید. و حالا من از مهمانی برنامه خیلی خواهش میکنم که شاید 15 ثانیه یا شاید 20 ثانیه بدون استفاده از مینوس برای ما یک آهنگ که خیلی خورده باشد که انتخابش برای خودشان باشد اجرا بکنند، انتخابان بله اختیاران و ما گوش بکنیم و شاید به همین برنامه رو جمع بست بکنیم. بله البته. تشکر زیاد. واقعا دستتون درد رو نبیند به قول مردم سربلند تاجیک ما و واقعا این آهنگی که عینی ها شنونده عزیز به گونه زنده در اجرای مهمانی برنامه ما شنیدید در پیراهن همه اسباب موسیقی، یعنی که در آهنگ همه اسباب موسیقی هم فکر میکنم جای میشه، چون واقعا یک آهنگی است که زود به دل راه مییابد. و شما از برنامه ما چه انتظاری ها داشتید؟ چه چیزهایی رو میخواستید بگویید که ما از شما نپرسیدیم؟ خب کمی اندیشه‌تون رو بیان کنید، چون واقعا میمونن سخن ناگفته ها اگر چندی که ساعت ها ما سخن بگوییم، ولی باز هم همین خاطره ها و همچنین برداشت خود را از برنامه ما بگویید.
аввалан ташаккури зиёд ки моро ба ин барномаи бошкӯҳ таклиф намудед. Аз ин мо хеле шод ҳастем ки каме бошад ҳам моро назар кардед ва ростӣ бисёр барномаи хуб мебошад. Ба ин барнома қуллаҳои баландтаринро орзумандем ки ин барнома бигзор мухлисони зиёдро пайдо намояд ва дар чихе ки дар ҳозира оҳанг нафтем бигзор султони қалбҳои ҳар як мухлисон бошад ва ба ҳамаи шунавандагон, ба мардуми кишваромон, ба ҳамаи падар модаромон, дӯсту рафиқомон хушвақтӣ, хуштолигӣ таманно мекунам ки бигзор ҳамеша дар дили ҳар як инсони мо фақат хурсандӣ бошад, рӯзҳои пур аз файзу пур аз баракоту пур аз хушӣ бошад. бигзор кишвари азизамон, тоҷикистони азизамон парчамаш ҳамеша паравшон бошаду номаш ҳамеша дар забони ҷаҳониё. ташаккури зиёд. бале, ба шумо ҳам изҳори сипос ки ҳамин даъвати моро пазируфтед, ба барномаи мо омадед, бо оҳангу навоҳо, бо суҳбатҳои зебо, бо таманноҳои дилнишину созандаатон тавонистед барномаи моро ранги дигар бубахшед ва мо ҳам аҳли эҷоди идораи барномаҳои мусиқӣ ва ҳамчунин ҳамин пешбарандагони барномаи Истораи фардо ба шумо низ сарбаландӣ, пеш аз ҳама саломатӣ ва ҳамон қуллаҳои баланди муваффақиятҳоро таманно дорем. бигзор ҳамеша номи шумо ҳам вирди забони оламиён бошаду ҳамин гуна оҳангҳоятонро гӯш кунанд ва баҳои баланд гузоранд. бале, ва сомини арҷманд бояд бигем ки дар хидмати шумо будем тӯли қариби 1 соат. ман муҳаммад Маруфзода, ҳамкорам мутрибаи хушвақт ва меҳмони барномаи мо буданд хеле меҳмони улуқадру гиромӣ Гулҷамол Илҳомӣ ва барномаи моро коргардонӣ мекарданд Ҷонибеки Идибек аз идораи мусиқӣ. то барномаҳои баъдӣ шоду масрур бошед.